Assalamu alaikum Kırgızistanlıklar. Kargaşalı haber geldi. Krok City'de kaza болған iki қарындашымыз Kırgızistanlık saat 6'larda spiskaсын жариялады. Birisi 24 yaşta, birisi 20 yaşta. Ne diyeyim, Allah Taala o iki kızdı Kuday bilse özünün beyişini algan bolsun, günölerini geçirip Allah Taala ata-enesine sabır versin. Şu yaktan ayt, sabırlayızını aytam semiyasına. Ötü oğur jogotu da. Şu sizlerden suranam, men olary jakşı tanabayım. Esi jardam gerek bolsa kolumuzdan gelgençe jardam berебиз. Men Химкиде жашайм. Ошого силерге кайрылат элем. Посолствоям жардам берсе жакшы болот эле, берет эми жардамды. Алла Таала бардыгыбызга сабыр берсин, көбүрөөк дуа кылайлык. Рейдтер уже башталды бүгүндөн. 26 марттан баштап жестокий болуп атат. Ne demeyeyim, bir iki cuma köçüge çıkpay turaylık, hem eşiklerge çıkpaylık, işimiz bolsa çıkpaylık oyluk, dokumenti joktur, по возможным документ кылгыла болбосо кеткиле, эми кичин ишти деп мындай кыйналып калбайлык. Көрүп азыр өтө кыйын болуп атат. Кудай сактасын. Бардыгыбыз дуа кылайлык. Aman esen Kırgızistan'a жетип алайлык. Allah Taala Kuday bilse özü Kırgızistan'ın önüge atат. Bugünlerim ötöt da, öte kıyın bolup atат. Kuday bilse bugünlerim ötöt. Her bir sabır kılgan adam utat da. Sabırdı boloyluk, kичепелди boloyluk, asalın takside жүргөндөр. Bardыңар Allah'a amanatsыңар.